Malaos ko po kening labuad Kapampangan at pakibaluan ding kultura daring Kapampangan. Kalupa na mo ning tradisyon at kapanwalan tamo ning daon. May pagtalamitam tamo kareng nakakatakot alelangan may nibatan keng imagination daring apo tamo o sabyendang matalo tila talaga rin pipunpunan tamo. Nya nano-naning karelang kakit kanong pangkaraniwang lelangan. Deni eko po gawa-gawa para keng programa tamo. Ibat la po mismo deti kareng sinulat ning American anthropologist ay H. Otlibea. Magkukutod. Inya pala akaragulantana, ing magbante kareng meyang ubyen ng makaburo la, uling ding pipunpunan tamo, man wala la kanu keng magkukutod. Ibat keng ama nung kutod, aburi ng sabyan putot. Kalupa dareng manananggal, nakawan dala kanu deng bangke at luluto dala eos. Oy ni makatula kareng apo tamo, mange bula kanu deng magkukutod. Oy, gewado pangayop ne.